Zdravo, dobrodošli na moj kanal. Danas pravim tursku čorbu. Zato nam je potrebno mljeveno meso i od toga ćemo napraviti kuglice i kasnije ću vam pokazati daljnji postupak. Ovdje imam 300 grama mljevenog mesa, jednu glacu isickanog crvenog luka, imam 2,5 česme bijelog luka, malo peršina, jedno jaje, prezla, a jedni 50-60 grama i suhi začin. Sad prvo u ovo dodajem crveni luk, jer ovu ćemo smjesu napraviti da nam stoji jedni od saha do 2 u frižideru da se to poveže. Crveni luk stavim. U to ću staviti jedno jaje, prezlo, peršun, suhe začine, imam vegete, keri i ostalo su suhi začin, bosiljak, timijan. I sad to sve fino izmiješam. Ovo morate dobro provući kroz prste, izgnječiti i prekriti folijom i staviti u frižider od najmanje 1 sat do 2. Što duže to bolje. I onda ćemo praviti sitne kao loptice u obliku oraha. Čorbu nastavljamo da pravimo. Ovdje sam već ulila ulja i tu dodajem crveni luk. Nastiskam, dovoljno vam je 1 glavica. Dodajem mrkvu. I to ću da nam se malo prodinsta. U to dodajem krompir, papriku, suhe začine. I to stavljamo da nam se krska jednih 30 minuta. Međuvremenu mi pravimo od mljevenog mesa loptice u obliku oraha. Tako ćemo sitno malo praviti. Jako nešto fino, a jednostavno što djeca vole interesantno. I sad dodajemo krompir i papriku jednu crvenu. Tu ću odmah dodati 1 kašičicu vegete. Sol i biber zajedno. I dodat ću malo kerije, jer je on zdrav. I dodajemo crvenu papriku. Dodajemo pola kašike crvene paprike i dodajemo pasirani paradajz, 1 kašiku. I to sad sve izmiješamo i podlijemo vodom. I da nam se krska jednih 30 minuta. Dok nam se povrće ne skuha.
To je dovoljno. Ja mislim 1 litra vode. Vruće. To nam se sad kuha pola sata, dok povrće ne bude gotovo. Pošto nam je meso mljeveno ostojalo, ova smjesa, sad pravimo loptice. Tu imamo malo vode, a ovdje imam brašno. I to ću ovako posuti da mogu staviti ove loptice. Ako imam viška ovih loptica, ove ću loptice uzeti i stavit ću ih u zamrzivač. Jednu kesicu i zaliviti. Moje, mogu reći, ćuftice su gotove. Povrće je skuhano, tu dodajemo još karfio, zaleđeni i zaleđenog malo graška. I to ćemo još da se krčka 5 minuta i u to dodajemo ove loptice. I moja čorba je gotova. Mora se reći sultan čorba, ali to je turska čorba. Sad ubacivamo ove oraščiće od mljevenog mesa. Ja sam prepola, uopšte mi nije potrebno sve. Moja čorba je, pošto vidite, već gotova. Nadam se da vam se ovaj prijedlog svidio za ručak, večeru, u mom slučaju je za iftar. Hvala na gledanju, do sljedećeg puta, zapratite moj kanal, ćao i prijatno. I još moram samo da serviram i preko ovog ću dodati peršun.